Здесь, на северо-востоке Байдарской долины, каждый год собираются сотни человек, уроженцы и потомки уроженцев села Уркуста. И кажется, что каждая новая встреча собирает все больше и больше уркустинцев. По традиции, встречу односельчан начали с молитвы. В этом году украшением встречи односельчан стал большой концерт известных артистов. Для гостей встречи выступали Заман Бенд, ансамбль Джемиле, Аделе Абсаид и Фатиме Абдураманова. Здесь все пропитано поэзией. Эта земля дала нашему народу двух выдающихся поэтов – Юнуса Темиркая и Юнуса Кандыма. Для гостей встречи читали стихи правнучка Юнуса Темиркая Гульнара Шакирова и дочь Юнуса Кандыма Хатиджа Кандым. Толып ташат куванчка, Кырым менім, Кырым сенің, Кырым бызымдыр. Юрегімден ақып кече чоқрағы, Кувет берем аңа қара топрағы, Ур аятқа умут беслей байрағы. Некогда одно из крупнейших в Крыму, после депортации село Уркуста стало частью закрытой зоны. В годы массового возвращения крымских татар на родину здесь было трудно обосноваться. Зоря Османова – одна из немногих, кому удалось поселиться на родине предков. Ни одна встреча односельчан с 1992 года не проходит без участия и помощи Зоре Ханам. Мен Өзбекстанда doğuldum. Ama mında koçmeyen ayestim ömür bildi. Bize mında по приглашению келдік. Менің arkadaşım mında doğuған, Büyük Moskova'da. Onun için bize приглашение verdiler. O приглашениянан, bir справочканан, bizim Хорандандан koçup geldik bu evge. Bu ev buldu, kvartiradı. Bir komutada yaşadık 5 balanı. Allah'a şükür, пока men varım, az barım açık, durum açık. Bizim halkımız çoklaşsın. Ne kadar çok olsa, он kadar yaşır. В последние годы встречи в Уркусте организует молодежь, поколение внуков тех, кто родился на этой земле. Одна из инициатив этого года – установка табличек на сохранившихся достопримечательностях села. Кешкен yılda da pek çok adam katnadı, biz kuvandıq. Gençler, yaşlar, kartlar hepsi geldi ve bu yılda bunu yapmaya tırıştık. Böyle bir dua hem de aynı vakitte hatıra günü ve bayram. Çünkü birbirimizni göremiz. Endi bizim böyle bir nememiz var. Ecdatlarımız ve bizim bağımız üzülmesin. Yani bunun için uğraşamız, bunun için her yıl böyle bir merasimler geçiremiz. Adamlar her yıldan yılga çok geleler, yaşlar çok, hoşluğalar çok sağ olsunlar. Bu yılda böyle bir koruşuvun yanı usulda geçirmeye hareket ettik. Dostlarımız yardım ettiler. Çok planlaştırdık gelecek yılga ve çok yapacak da işlerimiz var. Sağ olun. Her bir köy tarihte kalmak gerek. Birkaç tane köy yok ettiler Sovet hükümeti vakti Kırım'da. O köyler yok. Toprak obaları tura. Bizler Özbekistan'da doğulduk. Şimdi Kırım'da ballarımız doğula. Bir vakit özlerinin, kart babaların, dedelerin evlerini, yaşayan köylerini, adını, şeyini unutmayıp her vakit anıp gelmek gerekler. Able koruşuvlar her bir köyde yaşlar özünün eline alıp bugünkü gibi böyle koruşuvlar geçirmek gerekler.
koydeşler birbirini unutmasın, birbirini tanısın, bilsin.